He aha ngā tikanga o te Kirihimete no te ao Whānui. What are the traditions of Christmas from around the whole world? He rere kē ngā tikanga o te Kirihimete I tēnā rohe ki tēnā rohe. Christmas traditions and customs vary from one region or country to another. Whakarongo mai koutou mā, ka tipi haere tātou I roto I te wā o Kirihimete I ētahi whenua kē. Listen up everyone, we're off on a tour of Christmas traditions from a few different countries. Ko te mea tuatahi, nō hea a hana kōkō. First up, where is Santa Claus from? I hōrana ka tai atu a Sinterklaas I te pō tuarimo o tīhema. In the Netherlands, Sinterklaas or Saint Nicholas arrives on the night of the 5th of December. Ka waiho ngā tamariki I ana hu ki waho e tatari mārie ana mō ētahi koha, ētahi rare rānei. Kids leave their shoes outside, hopefully waiting for some gifts or sweets. Ka waiata tahi ka whakawhitiwhiti hoki ngā whānau I ngā roto hangareka I ngā koha iti. Families sing together as well as exchange funny poems and small gifts. Ka kai ngā whānau I ngā pihi ke te reka ko peppernoten. Families eat spiced cookies called peppernoten. Ko te mea tuarua. Nō hea te rākau Kirihimete. Secondly, where is the Christmas tree from? Nō tia mana te rākau Kirihimete ko Tannenbaum I ngā tau ono rau. The Christmas tree or Tannenbaum is from Germany in the 16th century. He tohu o te oranga me te tūmanako I runga I te makariri o hōtoke. It's a sign of life and hope amidst the coldness of winter. I te tino wā o aweneti ka tahu kānara ngā whānau I runga I te puapua aweneti I a wiki. During the time of Advent, families light a candle on the Advent wreath each week. He maha ngā mā ki te Kirihimete hoki I tia mana. There are lots of Christmas markets in Germany too. Ko te mea tuatoru. Nō ngā wā o mua, I tīmata te Kirihimete I hea. Our third stop, where did Christmas start all those years ago? I puta mai ngā whakapono nui e toru o te ao I ro te rohe o iharaere me parihitini. Ko ngā whakapono hurai, karaitiana me ihirama. 3 major world religions started in the Middle East around the region of Israel and Palestine. These are Judaism, Christianity and Islam. Ka whakanui ngā hapori karaitiana no tērā rohe I te whānautanga mai o hiu karaiti. Christian communities in this region celebrate the birth of Jesus. Ka hīkoi tahi, ka waiata himene, ka tahu kānara hoki ngā whānau. Families are part of the processions, sing hymns and light candles. Ko te mea tua whā ko Āwherika. Ka pēhea te wā o Kirihimete I reira. Our fourth stop is in Africa. What does Christmas look like there? He momo whakanui whakaehu I Āwherika. There are many ways of celebrating in Africa. Ka mau ngā whānau I ngā kākahu muramura. Families definitely wear colourful clothes. Ka hākari tahi ngā whānau I ngā kai heihei, I ngā kai rorerore rānei. Families feast together with things like chicken dishes or braai barbecued food. Ka haere tahi hoki ētahi whānau ki tō rātou whare karakia. Some families also go to their church together. Ko te mea tuarima. Nō hea ēnei rama Kirihimete. Our fifth item. Where are these Christmas lamps from? Ko Badadin te ingoa o te Kirihimete I Inia. Badadin or Big Day is the name of Christmas in India. Ka tahu ngā whānau I ngā rama uku kē. Families may light a variety of clay lamps like these. Ka whakarākei te iwi I ngā whare karakia ki ngā rama
ki ngā whetū, ki ngā kānara hoki. People decorate churches with lights, stars and candles. Ka koha atu ngā whānau i ngā pūtea, i ngā perehana hoki ki ngā pōhara. Families give away money and gifts to the poor. Ko te mea tua ono. Ka aha ngā whānau i hapani i te Kirihimete. Our sixth stop. What do families in Japan do for Christmas? Ko te koa me te whakawhanaungatanga ngā aronga o te Kirihimete i hapani. Joy and togetherness are the focuses of Christmas in Japan. He tikanga rongonui te kai hei parai te rā rua tekau marimo o tihima nā tētahi whakatairanga a KFC. A KFC advertising campaign has made a famous custom of eating KFC on the 25th of December. Ka whakawhitiwhiti he tangata I ngā kāri Kirihimete ki tēnā tangata ki tēnā tangata. People exchange Christmas cards with one another. He pō aroha te pōrua tekau mā whā o tihima mō ngā takirua. Christmas Eve on the 24th of December is a romantic time for couples. Ko te mea tuawhitu, ka whakanui te Yule I hea. The seventh thing, where is Yule celebrated? I ngā whenua o Norway me hui tēnei he kaupapa nui te Yule mai te ao tawhito. In Sweden and Norway, Yule is a big celebration from ancient times. Ko te koti Yule e hanga ana ki te whakawhetai, he tohu o te atawhai me te manaaki. The Yule goat made from straw is a symbol of generosity and kindness. Ka tahu kānara, ka hākari tahi, ka hanga puapua Kirihimete ngā whānau I runga I te pōroa o te hōtoke. Families feast together, light candles, and make evergreen Christmas wreaths during the long nights of winter. Ko te mea tuawaru, he aha ēnei mea ātāhua. Our eighth stop. What are these beautiful things? He parol no te whenua o Pilipini. They are parol from the Philippines. Ka whakarākei te iwi I ngā whare, I ngā tiriti hoki ki ēnei rama āhua whetū ko ngā parol. People decorate houses and streets with these star-shaped lanterns called parol. Ka whakanui te iwi I te Kirihimete ko Simbangabi mai I hepetema ki tihima I Pilipini. People celebrate Christmas or Simbagabi from September to December in the Philippines. Ka haere ngā whānau ki ngā miha waipo e ua. Families go to midnight mass 9 times over a few weeks. Ko te mea tua iwa, ka whakanui a Las Posadas I hea. Item number 9. Where is Las Posadas celebrated? I te whenua o Mehiko ko Las Posadas te whakāturanga o te whai wāhi noho a hōhepa rawa ko meri I pēterehema. In Mexico, Las Posadas is the reenactment of Joseph and Mary's search for somewhere to stay in Bethlehem. Ko ngā whakāhua o te whānautanga mai o ihu karaiti me ngā piñata, he mea nui te wā o Kirihimete. Nativity scenes and piñata are important parts of Christmas time. Kei rō piñata ngā rare me ngā koha iti. There are lollies and small gifts inside the piñata. Ko te mea tekau, ka aha ngā iwi e noho ana I Amerika ki te tonga. Off to number 10, what do people living in South America do? He mea nui hoki ngā whakāhua o te whānautanga mai o ihu karaiti I tērā rohe. Nativity scenes are really important in this region as well. Ka haere te nuinga o ngā whānau ki te mihi waipo. Most families go to midnight mass. Ka inoi tahi ngā whānau I roto I te whare karakia e whakapaipai ana ki ngā rama. Families pray together in churches decorated with lights. I ētahi wā ka rere ake ngā pahuahi ki runga kia whakatūrama te rangi pō.
Sometimes there are fireworks up above to illuminate the night sky. Ko te mea tekau mā tahi, nōhea a Dedmorosh rawa ko tāna mokopuna ko Sniguroshka. Our 11th stop. Where are Dedmorosh and his granddaughter Sniguroshka from? Nō rūhia rāua. They're from Russia. Ko Dedmorosh te koro o te hukapapa. Dedmorosh is grandfather Frost. Ka hoatu a Dedmorosh rawa ko Sniguroshka I ngā perehana ki ngā tamariki. Dedmorosh and Sniguroshka deliver presents to children. Ka whakanui ngā whānau te Kirihimete I te rā tuawhitu o Whānui e ai ki te wātaka Orthodox. Families celebrate Christmas on the 7th of January, according to the Orthodox calendar. He miha waipō, he tahu kānara, he pāhu ahira nei ētahi momo whakanui I rūhia. Some ways of celebrating in Russia include things like midnight mass, lighting candles and fireworks. Ko te mea te kaumārua, kei hea a hana kōkō I nai anei. Stop number 12. Where is Santa Claus right now? Kei Amerika ki te raki a hana kōkō rātou ko ana renitia E iwa I nai anei. Santa and his 9 reindeer are in North America right now. Ka hoatu a hana kōkō I ngā perehana ki ngā tamariki. Santa Claus delivers presents to children. Ka hanga ētahi tamariki I ngā pātai Kirihimete. Some children make Christmas hats. Ka mau ētahi tāne I te kahu o hana kōkō. Some men dress up in Santa costumes. Ka whakarākei ngā whānau I tō rātou whare ki ngā rama Kirihimete maha. Families decorate their house with many Christmas lights. Me pēhea te whakanui Kirihimete I Aotearoa. How was Christmas celebrated in Aotearoa, New Zealand? Ko pōhutukawa te rākau Kirihimete o Aotearoa. Pōhutukawa is known as the New Zealand Christmas tree. He wā mo te whānau, te wā o Kirihimete. Christmas time is a time for family. Ka haere ētahi whānau ki te whare karakia, ki te inoi, ki te maumahara te whānau tanga mai o ihu, ki te waiata tahi hoki, hei he hapori hāhi. Some families go to church to pray to remember the birth of Jesus and sing Christmas carols together as a faith community. Ka kāinga whānau I te hāngi, I te pahiroa, I te heihei, I te puaka, I te kūmara, I te rīwai, I ngā kaimoana rānei. Families eat things like hāngi, pavlova, chicken, ham, kūmara, potatoes and a variety of seafood. He wā tino pārekareka. It's a really fun time. Ka aha koutou ko tō whānau I te wā o Kirihimete. What do you and your family do during Christmas time? Ka whakarākei koutou I te rākau Kirihimete? Do you decorate the Christmas tree? Ka tau rona koutou I ngā tiripapa Kirihimete? Do you pull open Christmas crackers? Ka mau koe I tētahi pātai Kirihimete? Do you wear a Santa hat? Ka haere koutou ki tātahi ki te kai pikiniki? Do you go to the beach for a picnic? Ka pānui puka koe I raro I tētahi pōhutukawa? Do you read a book under a pōhutukawa tree? Ka tunu kōrua ko tō kuia I tētahi pahiroa? Do you and your nan cook a pavlova? Ka hoatu tō whānau he koha ki ngā whānau kore perehana. Does your family give some gifts to families without presents? Ka uaki koe I ngā wāhanga o te wātaka awinati? Do you open parts of the Advent calendar? Ka waiata koutou ko hoa ki ngā himene Kirihimete. Do you sing Christmas carols with your friends? Aha
Ahakoa nohe koutou ko tō whānau, ko te whanaungatanga, ko te tūmanako, ko te koa, ko te aroha katoa ngā mea tino nui i te wā o Kirihimete i Aotearoa Whānui. No matter where you and your family are from, the most important things of all during the time of Christmas are family time, joy, hope and compassion across all of Aotearoa New Zealand.